Ibihe byiza kuri mwe mwese mudukurikira hano kuri Afrimedia TV ku makuru agiye atandukanye, n'amakuru abagenda agaragara mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye. Reka dushimire buri muntu wese wakoze subscribe kuri Afrimedia TV. Nawe utarakora subscribe, reka tugusabe gukora subscribe maze tujye tubana mu makuru agiye atandukanye. Reka turebe ibiri kuvugwa mu binyamakuru. Dr Daniel Ngamije Madandi wahoze ari minisitiri w'ubuzima mu Rwanda yagizwe umuyobozi mukuru ushinzwe porogaramu yo kurwanya no kurandura malaria ku isi, akaba azatangira inshingano ku itariki y'umunani Mata umwaka w'2023. Dr Daniel Ngamije yabaye minisitiri w'ubuzima kuva mu kwezi kwa Gashyantare umwaka w'2020 kugeza tariki 28 Ugushyingo umwaka w'2022. Akijya kuri uyu mwanya nibwo icyorezo cya COVID-19 cyahise kigera mu Rwanda, maze atangirana n'ingamba zo guhangana nacyo no gushyiraho amabwiriza arinda Abanyarwanda kwandura icyo cyorezo. Tariki 28 Ugushyingo umwaka w'2022 nibwo Dr Daniel Ngamije yavanywe ku mwanya wa minisitiri w'ubuzima asimburwa na minisitiri Dr Sabin Nsanzimana uyoboye iyi minisiteri y'ubuzima. Dr Ngamije akiva kuri uyu mwanya wo kuba minisitiri w'ubuzima yashimiye Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame wamuhaye inshingano zo kuyobora minisiteri y'ubuzima kuva mu kwezi kwa Gashyantare umwaka w'2020. Dr Ngamije Daniel akimara kuvanwa mu nshingano zo kuba minisitiri w'ubuzima yavuze ko yiteguye gutanga umusanzu mu kwesa imihigo y'inzego z'ubuzima. Nyuma yo kuva kuri uyu mwanya wa minisitiri w'ubuzima nta zindi nshingano yigeze ahabwa uretse uyu mwanya atorewe wo kuba umuyobozi mukuru ushinzwe gahunda yo kurwanya malaria ku isi. Malaria ni indwara iri mu bihugu 93 ku isi mu buryo buhoraho. Hakaba hari gahunda ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima n'abafatanyabikorwa batandukanye bemeje yo kugabanya abarwayi barwara malaria kuva mu mwaka 2015 kugeza mu mwaka wa 2030. Mu mwaka wa 2020 hari intego yo kugabanya abarwayi ba malaria ku kigero cya 40%, kugabanya 75% mu mwaka wa 2025 no kugabanya nibura 90% by'abarwayi ba malaria n'abicwa nayo mu mwaka wa 2030. Mu kiganiro na Igihe, Dr Ngamije yatangaje ko porogaramu azaba ayoboye ishinzwe gushyira mu bikorwa izi ntego isi yose yihaye. Yagize ati izi ntego zaremejwe, iyi porogaramu yo kurwanya no kurandura malaria ishinzwe no gushyira mu bikorwa iyi gahunda ifatanyije n'abafatanyabikorwa batandukanye. Yakomeje avuga ko abafatanyabikorwa barimo abatanga inkunga y'amafaranga nka Global Fund, Presidential Malaria Initiative ya guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu by'Uburayi n'abandi barimo abakora ubushakashatsi ku miti, inzitiramibu n'izindi ngamba zo kurwanya malaria. Yagize ati porogaramu nzaba nshinzwe izakora ihuzabikorwa ry'abafatanyabikorwa bose bari muri gahunda yo kurwanya malaria ndetse n'abakora ubuvugizi mu gushaka amafaranga. Dr Ngamije ni inzobere mu gusuzuma indwara n'ubuzima rusange, physician and public health specialist. Yarashinzwe gahunda y'igihugu yo kurwanya malaria n'indwara zititabwaho mu ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS mu Rwanda.
afite uburambe bw'imyaka irenga 25 mu rwego rw'ubuzima, aho yakoze mu mavuriro, mu bitaro n'imishinga yerekeye ubuzima mu Rwanda no mu karere. Mbere yo gukora muri OMS, Dr Ngamije yakoze imyaka 10 mu rwego rwo gushaka inkunga zitandukanye zo gushyira muri gahunda z'ubuzima muri Minisiteri y'Ubuzima nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima. Dr Ngamije yakoze imirimo myinshi mu rwego rw'ubuzima, irimo kuba umuhuzabikorwa wa Global Fund muri gahunda yo kurwanya virusi itera sida, igituntu na malaria. Yabaye kandi umuyobozi ushinzwe gukurikirana imishinga muri Minisiteri y'Ubuzima. Kuva mu kuwa 28 Ugushyingo umwaka 2022 nibwo Dr Ngamije yasimbuwe ku mwanya wa Minisitiri w'Ubuzima na Dr Nsanzimana. Kugeza ubu ngubu uyoboye iyi minisiteri. Reka tumwifurize amahirwe masa ndetse no kuzesa imihigo k'uyu mwanya yatorewe. Turabashimye mwese mudukurikira, hasi muri comment udusangize igitekerezo cyawe ndetse unakore subscribe maze tujye tubana 5 kuri 5. Turabashimiye cyane, mukomeze kugira ibihe byiza.